ki arngut si paralog uwe ukun maduk pat uwe pat ukun baruspa kine ki si paralog na duk dangrit kelek kailang bat kisah ruk marjan ukun maduk pat ukun ruspa kilek lakajong ke skul bat ke skul kadon marsenda endala de ke porwai skul ukun maduk juyo bantit jingbam kum ukun baruspa henry ukun baruspa ucet ai ki jingbam mat ki jinglek kaya ukun maduk pat ukun ruspa ki paralog pa ukun maduk kat no usngusi namar juyo bantit ne ban ajing bam lem yala uparalog juyo kumbayok ki wei wat ki jan ki nebru don ukun maduk wat ka juti ne ka sweater uniform ru don ba unpong lada ukriat uhaban sya kat ba ukun maruspa ubiang aduk kli haduk kejat ukun maduk udai ukna ubastad pat ujuya rap kam yala ka kemi ha ka por ba ulaj te ha koi ka sngi ka kemi jong ukun maduk kala yok pang kamla syu ban laj bela ukun jong ka ula snusi na maruting yo ba yo li skul syu te ka kemi jong ukala pangjur ba ila syutia ha jingtia te ukun jong ka ula hab ban laj bela ukun maduk pat ukun ruspa klia khat parlok no namar ukun maduk yo por syu ban laj kailang bat ukun maruspa mar ukun maduk uhab ban laj bela men step syua ba unli skul ukun maduk ulai dikut kubor bat anda ula wana skul jan miet uhab ban laj kit nong hayo kum udaju Krang ba unyo banlet skulila de bat ba unyo bay dawai ala kakmi. Unong hikai ula yo iye ukun maduk hayaw. Unong hikai ula perkat. Ba une ukna umjuk rekod usang rukai hayaw. Ka jinglong jong nan lor ba umjuk poy ha skul ha kapor ka babiang. Upoy bait andala dep marsidang kawai ka subjek. Ukna usha syo ha skul man ka singi ha kinong hikai. Te ha kawai ka step unong hikai ula let mara step. Ula yo iye ukun maduk ba ukit la kapla. Unong hikai ula apet su ya ukna namar ba usat Islam ban poi haskul. Kadba unong hikai udang apet ya ukna. Unong hikai ula yo i ba ukna ula dikut kubor haman la ki ying jong kibriu. Unong hikai ula jau umat ha ba yo i ya ukna. Unong hikai ula perkat ba ukna udai ba tresitom ha. Bat enda ukna ula wan skul. Mar sendrung ha jingkang. Ukna ula say lepa ka kti ba un syo unong hikai. Henry unong hikai uklam syo ya u. Ukdup ya u namar ba u isen ay. Unong hikai ula tiplut ya kajing tresitom na ukna. Ukun maduk ule ya kanuksa ka babhatam. Watla u syem jing e. Henry u tresitom bat minute top hadu pandayo uso kajing job. Lada pisung tenat sengo ba like share bat subscribe ka channel. Pisung tenat kene kajing ya tukana sa komen.